Okay, díomh agus fáilte arás. Haon bí agus haon dí má sibh tá muid leafhealach tríd an céad seachtain arás, so má sibh níl ach an lá seo agus an mórach le déanana a gcuibh leis an Gearmánis. Agus haon é agus haon sí, well, fuair sibh se seachtain níos éasca mar seo an ceacht deirí atá le déanamh a gcuibh mar níl aon rangana sa scoil ar an ine. So ní raibh ach trí ceacht le déanana a gcuibh an seachtain seo. So tásúla gom gur chuirfí sibh anchuid iireachta seach leis an ceann seo. Ok, so tá muid ar ceachta trí leis an bhí an seo. So tá gá chuid don ceann seo. A rís mars gná tá na nascanna an seo muna féidir leat an gná ceachta oscailt an sin tá an bhuirim ar Fallon sin agus tá an nasc YouTube chundul ar sin. So tá muid ag féchant ar ceachta trí. Mar sin bé é agus C géisteach lom an seo ar an Jardín ó feitheadh tréis trí, agus B agus D tá sibse ag géisteach lom ar an Géidín ó feitheadh tréis a héan an sin. So tá gá teas le déanana inniu. I dus a bar caithí sibh an trán a gceist a oscailt ar leithna céad chuige de Viel Spaß 1. Bhfuil curéis sin isteach mar an eol italicizer. An sin. Agus tá cóp híos an seo. Dar nói. Féach ar an bhí sean YouTube seo chun ceithre leat an Gearmánis a thuiscint, mar tá Gearmánis casta air sa rachmuid tríd. Den an trán a gceist agus an sin tornóta do scór. So just scríb sios an scór tá fáilte agat agus béitúin ann é sin a chuirteach sa bhuiir an Microsoft seo níos dúnaí. Nuair tá sin thart féach ar an Bl1 Viel auf Seite 102 umfumsig. So tá sin feicmuid ag deir an bhí an seo. Tá lista leabhar ann i Gearmánis dar nói, cai tú matchall a tidal an leabhar leis an údar, agus an sin denan tú sin ar an bhuirim híos sa Rockman Street é sin in ní é seo. Okay, so má téimeid isteach go dtí CJ Fallon go dtí Seite 150. Hier haben wir ein Quiz. Bist du ein Lesermuffel oder eine Leserratte? So rinne mar an focail Leserratte hanna féin. Tá sé cosúla Leserwurm oder Leserratte sin rud jazz agus rud mai. Lesermuffel ní sin go mai ar churbe. Cílíonn sé go bhfuil tú sais leisciúil ó thaobh an léthireacht. So an céad ceis ná im jaar liest du. So im jaar sa bhliain seo liest du, léann tú. A. Nur Schulbücher. Díreach leabhar scoile Schulbücher. An léann tú B. 2 bis 4 Bücher. Léann tú idir 2 nó 4 leabhar. Nu C. Mindestens 10 Bücher. C sin ar a laghad 10 leabhar. So stáilm go bhfuil cúpla sibse tá aithne gom ormh go mbeadh cúpla sibse ag rá ide léam 5 leabhar gach bliain. Ach is stáilm an ceann cap an seo ná an léann tú ar curbe, nó ní léim ar curbe, seachas nuair atá orm. Léim ornú go agus is maithlam an léamh. So ná bí buairithe má léann tú 6 leabhar, má léann tú níos mó ná 4 leabhar. Raunig C. Danach, zum Geburtstag bekommst du. So den Bretla feiern tú. Nie Bücher. So nie an sin is nie riamh. So ní tá aithne ag gach duine ort agus níl aine chun teachta seachcúd le leabhar. Manchmal Bücher. So manchmal sin a lóiríis uaireanta. So is féidir le duine teacht mar níle is ag gach duine nach léann tú. So is féidir le teacht le sin. Nu, zum Geburtstag bekommst du den Bretla feiern tú immer Bücher. I gcónaí leabhar. So tá gach le Bretla tá is agat go mbeadh leabhar nó go fáilte agat. Danach Nummer 3. Du hast Harry Potter Bücher gelesen. So du hast keine Harry Potter Bücher gelesen. Na rinne mar an focail keine hanna féin. Du hast ein paar Harry Potter Bücher gelesen. So ein paar sin cúpla dóibh. Oder du hast alle Harry Potter Bücher gelesen. So fórir bé is dóilm duine birch díobh ag raibhnú caine ó thaobh Harry Potter. Fiú go raibh Harry Potter á léamh a gcuibh sna ranganna béarla
ach ní dóilm gur léise ver fad é. Ach ein paar sin le tú níos mó nach ceann amháin na rire, agus an sin tú hast alle Harry Potter Buch gach ceann. Teil 4 anseo. Wie lange brauchst du für ein Buch mit 300 Seiten? Ke veg am, so wie lange, ke kofada nu ke veg am, das ist gesagt, brauchst du, teig tastal wet, so brauchen, schon würde ich tastal wet, nu jijit für ein Buch, de Laurawan mit 300 Seiten, le 3 cage nach. 300 Seiten! Das schaffe ich nie. Okay, so sin cúpla sibh freisin. 300 lenach! Níl mig denna sin, das schaffe ich nie. Ní féidir lo méid sin dhéana. B. Mindestens 4 Wochen. Oh, mindestens. Bei 5, 6, 7 Wochen ich taslo de 300 Seiten. So a leiet Kera Schachten. Nu, sieh. Das habe ich an einem Wochenende durch. So, an Wochenende, but je stoppation is feisomation hienef der Schachten one. Now, 5. Auf deinem Smartphone oder iPad ist. So, de phone klichte nu de iPad ta. Keine e-reader-app. So, ta an keine a gwenerish. Na nadja jammer rinnemer keine nervy magic fechen der na anvi. You know, ich habe einen Hund oder ich habe keinen Hund. So, keine e-reader-app. Ich habe eine e-reader-app, aber du hast keine Bücher heruntergeladen. Focal intakation. Ta an e-reader-app an, ach níl ein lauer e-slow-dálathe agat. Nu C, eine e-reader-app und du hast viele Bücher heruntergeladen. So ta e-reader-app agat, agus ta a lán lauer e-slow-dálathe agat. Danach Nummer 6. In der Schule gewinnst du einen Gutschein für 20 € für eine Buchhandlung. Du. So, in der Schule, sa skol, gewinnst du, bin am Bua agat, le Gutschein, sin jaravan, de 20 € für eine Buchhandlung. Now, Bibliothek, rinnemer sin an Lauerlen. Buchhandlung sin shoppa lauer. So sin kasula Easons, nu the Bookhaven, nu Barnes and Noble, nu áchegen gur féidir leat lauer a canach. Buchhandlung. So, kada genentu, du gibst ihn deiner Schwester. Togen tu de Reform. Du kaufst dir Zeitschriften, Stifte und viele Schokoriegel damit. Canin tu Irish Lauer, Peen Louis, agus Milchan, Schokoriegel, Ruddy Millish, Barry Shockloge, Shinrud, Barry Shockloge lesh. Danach C. Kaufst dir 3 Bücher, die für 20 € im Sonderangebot sind. Canin tu 3 Lauer, atá Canach nu erfall nu a Sonderangebot sin Dealacon Specialte. So Dealacon Specialte. So canin tu 3 lauer atá 5 € i Dealacon Specialte. Now, anis fech ma tá an voorwoord de fragri ag teachta seach mar A bei tú an seo, ma tá an voorwoord B bei tú an seo, agus ma tá an voorwoord le C bei tú an seo. So, le A, du bist ein Büchermuffel. So, nie schon gemacht. Du liest Bücher nur in die Schule, lehn du direkt zur Schule, aber lesen du in der Freizeit kann auch mit deiner Schularbeit helfen. Ach, is féidir le léthórach de amséir cabhrú leat leda obair scola agus sin fear. Ná dénigí darmad is múnseir béarla agus Germánische mé agus sin an iarne, caríonn an léthórt go mór leda obair scola. Kauf dir ein Buch und öffne eine Tür zu einer neuen Welt. Ceannig lauer dich hain, agus oscail an duras go down nua. Okay, dann le B. Du weißt, dass es wichtig ist zu lesen, aber du hast andere Prioritäten.
So tá is agat go sé táhaach ar léinn tú ach tá priority difriúla agat. Du solltest versuchen, öfter zu lesen, denn Lesen fordert Kreativität und Konzentration. Becor dich iri nu becor gur trillion tú nu lehoracht ana níos minicí, tusk curran an lehoracht an creativiteit an gailge sin de brown tá sé jarmata gom crohiach dinne crohiach creativiteit cursi crohiachta und Konzentration diristeach a kurkonkien. Denn sie, bravo, du bist eine echte Leseratte. So Mahu ist Frankach Lehorachtahu. Du hast einen großen Wortschatz, denn du lernst viele neue Wörter und das Lesen regt deine Fantasie an. So ta Allah, ta fuchlor intach mor got mar lein tu Allah fuchl nua agus ligen an lehorach ditch an fantasiach de kurkunkien. Alright? So shin an rud shin. Now nor ta shekreikna shin beishiv ag buga trasna gudi Übung 4. So nila migdol shri sho Übung 4 ta liste de jet lauer agus ta liste de jet uder. An shin nor ta shirei agwev is shokadi an form beishiv ag duna ag amana differlig bar the wrong agus an shin rowning. Der herdes ringes ke ta trei she shin a skriv. Rowning an tu der kart agus bugarai. Ke a skriv Ulysses. Ke a skriv Kriegen Frieden. Ke a skriv die Chroniken von Narnia und so weiter und so weiter. Nor schricken tu an der brew submit the brownum tamishid an balakar failum lev nu occur lekele. Brew send me an email receipt on a scorwihi to the score agus brew submit agus shin an ober atá le heolacum don céad ceacht eile. So ma tá ceist bit a gwev dar nói heol rifos cum ach shaka shin auf Wiedersehen und auf Wiederhören.